Whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa le nei fo i tae ao, mahalo le whalau alo mai a, o tala o le nei fo i asa tofi. O te ngia al matanga al wenga le soifua maloloina St. John, i lona whaatanga ina o le whaipule le National e au noa masana whaatangana. Tolu masina le whaapiana whiwa i aile o whainga al wenga St. John i taimi o le pō, ma whiawea i Dr. Shane Retty. Mai le whaipule tauala i reporti le News Hub, o le alava sa alu e nate i loa i tu o lo o mo o mia le whaaleleia. Ai mai se o suinga wa te tau na whai e sanga whaaleleia i au nanga. Tau i le soifua maloloina. Ai mai le minister soifua maloloina Dr. Aisha Verrill e le whetaui. Ono o nisi o ngase e le mawhai o na iai se avanoa. E tu ina mai iai la latu consent po o le whaatangana e mawhai iai o na iai le whaipule e le ngata i tutonu o le ambulance ai whaapea le taimi e o atuai i whale o ainga. O le whaipule o ia fo o se fōma i whaale ainga, ma o se tasi na tā ua o se observer aloa ia a St. John i tausanga o mawai. O le fia telo le matanga luenga i a St. John, wa sa wai maletala, o le ato e tusi se isi maalienga i lima ta ita inai au nanga a ta avali ambulance. O le ato ufa atasi se kulupu e nate su e ina se whainga i mawhai ai. O na whewa isa o loto pa sese i le vao ni usila ma au se talia e au noa ma le toe tā pā o tusi folau. O le tala mai lea i le whailoa inga pa le mia atunu e lua, Chris Hipkins ma Anthony Albanese ana nafi i Wellington a o tali malo ai Hipkins i le malanga mai o Albanese. O lo manino mai i lea whailoa inga, e tatawa na maua mai se tali manino o so esu enga i totono o le se fululua masina. Ma saunol pa le mia o New Zealand, e le ngato le afa awhai ngofia i turisi o pisinisi ai whaapea tua oi. O se mata upu wo o iai tala noanga i le mai alanga mai, e le pulesili o le vaenga o turisi ma malanga inga au se talia, Margie Osmond. Ma o le ana talo sanga i a mata whaataita e le whaai unga o le luafe lua tolu. E le ngata i le vao ni usila ma au se talia, a o le afo ina maua le ava noe tala noe ana nafi le sao o atunu e lua mo le Pasifika. O pui puinga ai mai seio te mau a inga i lona o te lenga. O le Masino Junior le tausanga asau, e toe reporti mai ele kulupu o le a ilo ina le nei swinga tele ma o le so, e toe fo i ele pale mia o Ausitalia. Le ai se tali tonunga o leo o lo o la pea yan fei bao, ma o le waso eso ina nei o se tasi ua whaau o iai e se isi leoti. O le tala la tamai le ai le afiafia na nafi so eso e ngā leo a o sāva li ai le vai asolona lua, e le i maua lava bao, po o le tina fāsful fātu sanga o kala esteti. Le ana muli va aya a o alua i asiasi fale o ainga i taimi o lana ngā aluenga o ia o se tangata whaatau fale. I reporti e leo ana nafi. E le o mawhai ona whaelo mai pe ai se awa tali tonu ai leo o whasi o tia le tina pe tai. Pau le tala wa au mai. O lo o fua i moli mauma wha maoninga wa maua mai se tasi o fale. Na o i aisui le ofisa po le fale lea i Travis Street. O le ua oso eso e ngā leo i leo o tangata a au ma mea po e ata i lalo le vai. Whaapea nisi o nofuanga na toe maua i data o le telefoni a le ua mōlia il mata upule nei. Ai mole ainga ma fatia, wha mautino e le sui o le ofisa o leo, o le ua mai alongo ina i le suinga wo i aiso eso e ngā ma e le o whaingo fie. Lima train toi wha afou na wha ailo alo i ana nafi, ma o se amatanga mo le Capital Connection. Au nanga nei a train o loo whea lua i le vau Palmerston North ma Wellington ma o loo whea ave i ai fo i ma pasese mai Kapiti Coast. I le sauni ngā loa i ana wha iloa i ana nafi. Na wha awhetai ai le sui o le Council a Horizons le mā lo i le wha atupe ino le neipolo ki titele. Lea ua toi wha alele i ai trains a le Capital Connection. Ai mai le minister fe malanga inga David Parker, o ni trains ua toi wha afou, e wha atali ai trains fo o le tu ainga o le hybrid. Le o loo wha atali po o le isi lima tausanga. O trains wa toe wha afou o loo sa waino fua fou, o le kāpeta, lau, fale le tā ua wha apem le kawhei e mawhaiona wha atawai kofi. O trains fou o le Capital Connection wa wha ailoa e amata whewa i mai le aso ngā fua o le vai aso asau. Wha i watu i tala mai atunu mamau. Pele aisa, ma mafu ai mea ai al pasese al vaalele le British Airways, ma o pakete vai mua KFC le ana tua i ai. Se fulu lua ma le awhai tū lale umi o le whai ngā malanga al vaalele le British Airways whai malanga mai Turks and Caicos, whai malanga atu le ilona tona, peitai. E su e atu mea ai al pasese wa mafu, ma ele i mawhai na wha o ngā. O le tū wai o le whai ngā malanga i Bahamas na tau mawhai ai loa e su ese mea ai mo le wha aua wino le malanga. Ma ele ai lawa se isi mea na o mua KFC. I lunga o le social media, o loo toi wha asia ai le to o tele o le pasese. O na o le wha atamala ai maise o le malanga umi, ai le ise mea ai. Ewe i lea ia i lava fo i la tau na malama ma whai mai,
E sili atu le moa KFC nai lo le laulau mai o mea ai mafu, ai mamai ai. Ai mai le sui o le kamupani va'alele. E le i tele ni mea ai ma lai va'alele na malolo ai e mawhai e ona filifili mai ai. Ma o lea na wha amoa KFC ai loa. Wa wha ato ese le British Airways, ma o lea fo ina to e maua catering vouchers a pāsese a fia. Tala nao le nei tai au. Manuia le aso.